športska lična greška. Duško Vujošević je odlučio da povuče svoju ekipu. To je taj prvi skandal. Prekid je dugo trajao, čekalo se nekih 15 minuta, a onda odluka Partizana da se crno-beli ipak vrate, da nastave utakmicu. Sigurno je to mnogo uticalo na nervozu i kod igrača i kod publike. Osetilo se to. Partizan je u tom finišu trećeg perioda i početkom ove poslednje četvrtine imao dobru igru, imao nastavak dobre šuterske serije Bogdanovića, imao gotovo izjednačenje, u trenutku došao samo do 2 poena prednosti, međutim 32. minut igre, 69-64, Crvena zvezda naravno znala da odgovori odbranom i napadom, da se brani od tog velikog pritiska Partizana. I 32. minut, šta smo videli? Videli smo napad Bertansa, Radenović ga je čekao u reketu, Bertansu je dosuđen na ličnom napadu i onda početak tih nemilih scena, tog drugog velikog skandala. Milutinov je krenuo na Nelsona, Nelson je vratio, pa onda ona opšta tuča. Na sreću da se videlo da je to bilo igrača koji su probali to da zaustave, ali epilog šta je usledilo? Usledilo je da se dvorana prazni, jer je posle toga naravno uz tu tuču došlo do svega svačega i sa tribina, leteli su razni predmeti, stolice i tu više zaista nije bilo bezbedno da se to odigra kogod da je kriv, ali bezbednost je bila naravno ugrožena. Došlo do velikog prekida, sudije, pripadnici žandarmerije u saglasnost klubova su odlučili da se dvorana isprazni, dugo smo čekali na to. Onda i epilog one tuče, znate i sami, Zvezda je tih 8 minuta nastavila sa 5 igrača, Partizan sa 3. Katić je brzo zaradio te dve lične greške, ali dalje ostala ta prednost Crvene zvezde 4-3, eto i to smo doživjeli, rekao, podsjetio sam 2010. smo gledali basket varijantu u finalu play-offa Partizana i Hemofarma 3-3, Partizan je to dobio. Ovde je dobila Crvena zvezda, povela sa 1-0, Crvena zvezda koja istina od samog početka utakmice imala zaista i prednost u jednom trenutku i 15, to je bila najveća. Partizan je s druge strane znao da odgovori, imao te nalete preko Bogdanovića sa boljom odbranom u drugom poluvremenu, sa odličnim Bogdanovićem, ali rekao, sve to nažalost, malo će se pričati o tome, mnogo više nažalost o svemu onome što smo gledali, onaj prvi prekid, onaj prvi skandal, potom drugi. I evo, ova basket košarkaška varijanta, nazovite kako god hoćete, sad je ovo neka ukupna statistika koja zaista uopšte nema nikakve više veze, nikakvu važnost i 97-80